Aya basala cha premiere for real Sakara. Ya nyuma ya Chris Easy na kipa dutanyira Fiascope. Atajiro ichikwa. Ya okay. Ila chale GT Business Group. Dawe no buryo hewe. Aya chale the premiere for real. Ya filima zikunda ja kuri wa eshatu akazamo igiti akazamo neti. Yeah, the real free movie 3. We party. Skia keeper. Yelo no burya heto GT Business Group kuna baturacayoboye. Turacabayoboje ngo ni yicuma. Asobanuzi bambere bakunzwe mu Rwanda. Sankara GT, Tirani Kabaka, abahanzi Chris Easy, comedy Serufende, video editor Sami Switch turabafite tu. It's a vibe. Yes, ubu sesha tuzaba atubya dusigara gusiga ikipe y'umupira. Hari ikindi sabu cyaba gisigaye. Papa. GTFC. Yes, Kegarawe. Skia. Okay. Second. Soba. Yo. Skia. Soba. Yeah, by Sophia Scope nije kujamo. I'm fit no monsi no gutarama. Sindi ugite kubijanye n'amasa. Chris Easy. Okay. Ati barajanye nkunda. Right. Ati najaye wanyanze. Ati bingora. Bizangora kwikuramo. Zakudigida kaza kubitwa. Yes, okay. Right. This guy is boy. Soba. Sinda chani. Okay. Right. Soba. Dotangira. Mara child Sakala for real. Skia. Chonze chatu. Jesu turuve nazini jadabizi mwari mwarabuze Sankara. Jabwiri wori mitima ya benshi. Nazije by the way. Time to party. It's gonna be a party. Okay. Zakudigida. Biti penzi lija komando. Fakubutayo yemye gusinda sari cyaha kirimo. Ngaye ngoko. Malakia B Cosmetics. Iduka rimwe rukumbi mu Rwanda cyakuzaniye amavuta agezweho akesha uruhu rwawe. Sibyo gusa. Ufite n'imyenda y'abageni, amakanzu y'abageni, amakostime agezweho kandi agaragara neza. Tukaba tunagufitiye n'amaparufe atandukanye. Tugufitiye imikenyero dukwiramba mu biryogo. Uramutse ukeneye kumenya byinshi bitandukanye wahamagara kuri izi nimero zacu. Malakia B Cosmetics. The true beauty comes from within. Abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye. Burana n'abaganga b'imiti kabarewe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha imiti. Agutega amatwi
aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu. Iyo miti bahirazwe na basekuru, iremewe ndetse yujuje ubuziranenge. Muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose. Muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira: Dr. Barakuroze, ufite ibibyimba mu nda, barakwibye, ucuruza uhomba, urwaye asma, mufitanye amakimbirane mu muryango, ntubyara, ushaka kongera ubugabo, nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro, n'izindi ndwara nk'umutima, umutwe udakira, kuva cyane ntukame ku bagore, gute, sinezite, igicuri, imitsi, imitezi, urushwima, kutajya mu mihango kw'abakobwa, n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. Wadusanga aho dukorera Karuruma hagati y'umusigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa. Uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira: 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Maze ngo sangana ntago naberetse abantu bazi kuvura. Dr. Aida arashoboye. Mureke tujye ku cyatuzindiye uyu munsi wa none. Haguma fashion design. Mr. Bazi kudoda imyenda nicyo kintu cyabo, niryo banga ubundi barusha abandi bose. Kandi ukeneye style yari yose, gana Haguma fashion design. Nimero ngiziriya hejuru urazibona: 0788 44 33 Haguma fashion design. Bakudodere ubundi utambukana ishema, urumva uvuga ati ndakeye kweli. Cyangwa se ushaka kubona ibikorwa byacu, jya kuri Instagram @Haguma fashion, cyangwa se kuri YouTube wandikemo Haguma fashion TV. Urebe imyenda tudoda, nayo bazahanu usangana navuze interebye ndemeye. Haguma fashion design. Turasaba imyenda myiza, style zose, kandi igiciro kiri hasi cyane. Turasabana mu by'abana papa. All right. Sabana